sayojusha phayezala akafuna uyiphazamisa ipasile ngoba ebeyithanda lenkonzo wasilinda sabhiyoza siphezu kwendaba yeCalvary asifika kulamhlaba sebhayi ngomvulo kwangena imessage esithi uma umlungiseleli mlona uphi lo tata uyakubiza uthi izapha ngoba uyamlibazisa ufuna uhamba ebesasi oba uzawuhamba alifunda le message andothuka obufuna uhamba uyapi ndathi mama ndiyeza kanti ndakaphoselwa ebecela uhambo uzawugoduka ndahamba ndabheka phaa kuyendlini ndafika esithi uma umlungiseleli ukutya ungeli ndabaleka ndakajim nola ndamasi phaa kum endlini kandiphuma ndidibana nofani esiya phaa esithi imeko ayintlanga ngoba ebezazi uzawuhamba kodwa wasiyeka oba masonwabe epasikeni sidumise uYesu owasifelayo eCalvary enaneni sifikile kuyendlini wasibona ngokuhloka ngomvulo wagoduka ebezazi uba umongameli obuzawahamba uba umokhwasha kanza ukwehla mani ndifuna ukuthi silahlekelwe femela senkwa kumampandla lefemela amajwarha inini nodwa nathi abenkonzweni silahlekelwe ngoba mntaka Jimmy besajongile besingalindeli into kungakungela xesha mntaka Ngcezu benebelusisi ondela ezulwini thingoti kaThixo bagcilifu lamfukula lamkanaye lamsusa emehlweni abo wagoduka nathi mani asimkhuleleleni ahambe hamba kakuhle mbona hamba kakuhle chayingwe amakhokha lenkonzo akulindile ngokuhlesa inkosi yethu amen